Ubah pensingan Syiem UMDC ke Kongres Mawkhar Pynthorumkhrah, Ubadairu Deputy Chief Executive Member Hakasi Hills Autonomous District Council Ulaong. Beonya konya ke election MDC Araja Arpsau nakanihi ke constituency. Habakran sikilat pathai kubor akan rew tarik unai wing Araja Arpulai. Ubah pensingan Syiem Ubadairu Working President jangka seng Kongres Meghalaya halor kemau senram constituency Ulaong. Bakam long ban mareh shatai kat bagi paidbah ke Mawkhar Pynthorumkhrah kidang ai ke shaniah. Ada MDC Mawkhar Pynthorumkhrah hadu menta ge ai gajing shaniah yang ka bagi jit harus kemaja ka kendai dia bangan shu shimthani ka raikir ki ban mare chani setai kamlong setang ada ki nong shungshnong jo ga Mawkhar Pynthorumkhrah ki mai ju gajing shaniah yang ka next MDC election kata tekan wanda ka gajing keli dia mau sendam mai setenan ki nong shungshnong ki jonga sedi bun hadu menta ki kuang ayen mende mangakaran you da compare ki gajing trei dong ki sau sangut ki MLA ki bala lei ngasarai atai da pigli ki border hat tapo mo sendam during my time tapi kerana ka PHE subdivision apa mo sendam during my time tapi kerana ka school JNB mo sendam during my time tapi kerana bagi trei construct ka building ke bahaya nyo mensual ya ketika asam type ka block building juga minta ka RCC building so beautiful tetapi kerana ki scheme mo sendam kadi ka por juga tapi kerana ki business dispensary kadi por juga tapi kerana ki babun gitu ki scheme ADB kadi dia berki school ka mo sendam higher secondary school district benozau secondary school kadi ka por juga nata dau kadi hibu pai ba ko ban pai tendre ka Shillong ba yang aman ta karong puerli namar ba ngan habban shaniah iswa ginung sung jongka Mawkhar Pynthorumkhrah mareh hingga aju shaniah menang niru ngatai petip ba bangila na Pynthor ka Shillong slight mistake ngi tai ka pau syai bagi berugi durung shaniah